Iya ro tau pandrita ang katuko kamarana onro mas sempajang tatutu iya minatama kome mas sempajang iya na pura masui iya na riasa mihrab iya puidi kode no kubandre na lamar kalau na kadera kode kalau kelelak kalau sumpin na gulukas ya kong katoko lari tama kamara ko ke kamara lari lo bandre degaga onro matata nonroi masompah. Padahal WC na tak 20 juta lah pakai nak kibor 50 juta WC ye. Onro jambam makan ja, onro masam pajak de gaya. Maret jime mangitarima dong ni. Nasabak de ga matata. Ta coba gere ko kamara tataki buai. De to na malong. Yang penting genna isi disuk jadang. Deni onri mak berejama, yonri mematomi berdua-duaan dengan Allah. Ya ku yonri mak berejama musalla sana. Tanya musalla, o komitika mara itaro. Napa ni tatutu, dena to tama ko de gajenne. Tapi tama mi mangaji, tama masikiri, tama masempajang, aja tak bicara lino kurilalanna. Tellu taumi tonro itu tembus itu. Magi gurut tak Abdul Rahman Ambodale kong kana santri na melo rewa na de kana tamparan. Tama milau di uko gurut tak lay jallo kami uko mihrap kada tama ko corona aku tiwan ang kamula yo sujadangin mita ya ko nasili kang liman na anak ke na sujadangin kadina runtuk na denang kana taro di gurut ta pole kindero huwa min indillah itu kuncinya tapi aja takibo akor na sabak dui mita sapa tulilo kama si tengkangi makoy sama de pagaga di nako itu kuncinya agama nana iya ko angka agaga yakibwa nadega ga bicara lino na lapaka lila korilalanna yunro ito nga mitapakoro makasiwe melori po ng Allah Ta'ala maka angka agaga na paturo po ng Allah Ta'ala di luar dari akal manusia tania lalangak kalang napaki tania makanya Nabi Isa lahir dari tanpa bapak nasabak Maryam okoro yang kedua Nabi Zakaria melahirkan bisa ada anaknya padahal istrinya sudah menopause itu juga karena dia berdoa di dalam mihrab tapi engkau menemukan apa ngoko bola tadi insyaallah makanya tu Pak Bu nareko yelia ngangi kain kafan yelia ngangi kaci si kaju iya royala ni pun riawa kaya tu mihrab pede nakedo jadi pun riawa ya ro ilap ba memang ini pun riawa napa itanra sudukna napa ipatadangi sujadaya sekna iya na rusuk jadangnya wat dingi tolai untuk isasak ko macarepay tapi tapasangang iya ko pole mate-mate tabaja sanga die tapodangnya nak tanala iya ro kain kafan iya ro nawalungang de na buru watak kale na tawe ko yato na pa tu berakat namu iya tu kain kafan na de ciato tanay mandre ko ne tu nonro yete masampaja de tu nano babu sebenarnya dalam masjid itu ada bukan masjid bahasa Arabnya tapi disebut mihrab yaitu onron na imangnya yana tiasa mihrab yana tu ampai imangnya sitonganna dia itu na sembarang cuma biasa tu masih riolo ya tu tehele na tujunna onro sujadan na imangnya leo warnana biasa warna bolo biasa warna coklat ya tu tujunna sujadan na imangnya nasabak tau pandrita maki buah masigi yopo makoko pada mana warnana apa insinyur maki buah masigi itu salah Pak itu mihrab sebenarnya itu tidak boleh bergerak dena kedo ya tu makanya tu ampai magi tu sujadan na imange na dua susung ya lengi palapi yawana napa ya le sujada ya se na biasa ambla yawana to sujada ipompa kini pak ganda dua magai na sabayro mihrab na Maryam dua anak tangga itu kaidahnya makanya sitongan tu imangnya Pak Bu dia buat di tu mah kok kaidana kok kaidah hakiki iya di imangnya aja tuh kok masih ge masampaja sunnah kok ki bolana nabitta kika bolana nabitta iya bener jadi ya kok boleh bolana pu imang aja na lalu pintu na makmung enola materu ilo bener pinapa pertama aki buah ki onro ngukuri lalang masampajang
Si di alaki sujadang khusus. Pura pikama pita wena pakitama. Kalau sudah doa bersama, kembali lagi sholat di situ. Jadi sampai sunat tak kemana ruilala tajama. Maka itu pandai tapat tasawuf ya kong ka imang namo talutaw mina pananungang de na mati itu imang ko de na siruntu na bitta. Ya to baraka. Yo pu imang sesa namo lalan na makun reino la to tama. Ega. Sebenarnya kuncinya citi mi Pak. Maka tahu pandrita ini dalam tarekat ini saya pernah pelajari itu. Maka dia ko angka imang nalalan na makmun nanola madari itu tasakka bacaan. Tapi ya ko angka imat tanyalalan na makmun nanola dia na tasakka bacaan. Iya. Nah sebaya tu imangnya tasakka tu bacaan ko yasi imamunna. Na yasi kahusuan na makmungnya na imangnya tatak lepang alena. Na pada betul istiri iya ko si sabuwa balongnya na serami ratu na pambatase sapak ko tu ya tu balongnya makko mati itu sitongan na imangnya. Iya kong kamon riaseki kahusuan na lepat tu alena. Sabak denu lepat teru icau ilamung istilahnya. Ya na tu nak kada tau pandai aja mulai lalan na makmumu lalu khusus ko iko. Jadi jalurmu dia na tak ganggu. Makanya imam-imam besar itu kita tidak pernah lihat lewat di belakang. Biasa kamap itu tenang ketam. Yo pergi di imat tasesa. Tapi dia tu nak aku dia tu. Pak mega rupan na imam ako ko ya tu imangnya biasa pak namo masularak ponco minta utuh. Dia nama bela jokka tu, imang yoli tu ngapi tu mak baca. Kalau imang urun tu pak mak baca mak buku nandre. Dia nama manre korobolan atau nak baca enuna. Utane mak kada biasa mak kada magi. Tuang guru nade tandre korona mana sandre yoli rangi. Nah semitau kak nak deka mana wajah isakka nana palinda. Hati-hatian ni. Nanti nang katurun tu di malau mak baca doa mak buku nandre. Mana sandri yoli lagi itu angka iya jadi itu kehati-hatiannya aku mapatika iya jadi makanya kan itu ya ampai pak dia memang cajimang saya ndak mau itu cia ulu cia aja itu lebih rangi rewa lo boleh masam pajannya mencajimang kuna sorangan cajimang iya berat dia nama gampang tuh mancajimang iya. Bahkan posisi itu aja tak ada imang iya bang okui monrin na imang ya nomor gitu yonro ya pitu tahu oko pak tahu ipite ya tuh iya. Walaupun ya ronrongi istimewa wah makan jalan ada tuh ke monrin na imang magai tahu masih jai pares sama tuh kusuri monrin tuh ke monrin na imang iya makanya tapi aja tercapak lo koro dikatapu tasaka kay imangnya tu lima kanani aga sambungi kamar aja itu jadi aja na sembarang iya ini tu nak kata pandita pitu tau imonrina imangnya makanya setelah itu ashabul yamin sebelah kanan napa ashabul shimal jadi itu saat pertama utama pitu napa lo kanan monri pinalo kiri makutiha jadi sebelah kanannya imam makanya kotama ki masih gina lo bamu pas sebelah kanan lo kanan itu ashabul yamin itu imun ripyo ko tapi dia tu ni cocok ya ala standar ya ro pa ako makalaki memang nang imun rikana lo basyo ko atau sekalian ibawa imang lo ko rosunna na tumun rikana man jadi masalah tuh makanya padila itu tidak pernah merubah hukum keistimewaan tetap istimewa. Iya kodeta lolongan lo nih kok sebelah kiri. Kalau tidak bisa dapat sap pertama ada di sap kedua. Pangka sahabat na nabi tadi nang kana demeto nang kana tetang sap pertama. We tak ko angka mana nang kana lo darat na nai te ka Roma na mak buah de ka Roma mak buah leng ni. We tapo mak buah ka Romana we rio pagah. Mondo ni to limite mite macaneri ka Romana de na sadingang itama watu
Nasa di manibal la bilala nasa laba na. Abang karo kalupo na yapon na apa itu sakdan na Bilal ang kariwaya makada asera kilo na lawi. Di na pakimi. Tapi cocok memang pak. Na dia gagal laway sakdan na. Padang pasir, maga dia kotok ko bulue, gora namo ko si wali na bulue nang kalinga to tau. Ya makiro, ya naro ko Bilal bang, itu makan 8 kilo itu. Nang kalinga sadana, teti we matanna, we iya na darak ko tuluce ngari, buana ka romae na salayang nga, way maperi-peri. Pure mak jene tamay panno ni sape. O komuni nomor 2 monro. Na sapa ni te na melo milay si sele de ga melo nakap di ko riolo na nasam melo ko to masele onrong ang karo karoma darak karoma ko de ga darak karoma mabuas sa ngadin iya ko melo ko malinga itu sa pertama ala ya ro karoma ko yang pati melo ko pasisele sape ya lo ko tuy ko lomonri aga nasa ngero tapak tau mapahat to nasa iya ro darak mo de pan ya punay yo po ya manasani wa punay aja na usoro teri emang sedih teri yo po kapak ko idi hais de ya lalo idi legat tadi sujadan na layolo maju sujadan na de na maju taun na de na melo lay soro si pada sa pimelo igere matupu makoy padahal de disuruh manca jima isuro mi maju loko sa pertama itu jinnah tapi dia to gago ko dia to gaga arone beto mi je tu makor ye di makunre ye imonri sabta sab paling belakang itu yang istimewa makanya ko masambu sabki di makunre sambu layolo ki aja ta sambu lomonri ya korone mas sambu lomonri ya ko makunre ye mas sambu layolo iyolo yolo na imonri jo na liseri napa na sambung iyolona iya tuh. Napa itu makun raya dia itu nawat dipakai parfum meseru. Makanya minyak wanginya wanita itu berbau nampak tapi tidak berbau. Pansane gincung. Kade pita mito dia nak bau. Iya, cila pita mi dia nak bau. Padahal itu perhiasan makun raya foto makeli cukbu, rante makeli cukbu, anting-anting makeli cukbu. Dia itu gak pita nya maku koto mana tu na temple mana ngi saliwong kanu iya utama na wita tau tadrute do deto kata tadrute do ngoko iya terkenal de nawat di berlebih-lebih hatawe namo ulawat tak dilarang berlebih-lebihan dalam agama maka solang agama kasola nomor sidi bisa melahirkan fitnah. Yang kedua, iya ro kasih tahu kasih masiri ni mak depe. Minder ni nasa palabay jolo lala. Aga nasangi. Kadi tempel ko, katonyo ko ni bandren. Napagang kasi kunong. Tapi dito kago ko di. Maka dapo gitu nasa nanya mau meli cocok nih namo je ini meli tapi angka yasak kewajaran dalam agama iya dia nawadi nalarang agama itu berlebih-lebihan aja napa nih aja mau tak pasti puluh lada ulawa pak iya ko mati masak ibani mondri me tumal gimil lo de nak bayi ni lakai tak ko mati tuoki lagi memang bayi ni palai ko mati iya lo pun memang ni mako aja takkan dana poji ka anyu tega gaya tu namu di arone mako to maka do poji lakai ku ta poji sani ko tu nanti agak tahu mati keluarga na melu pak banyak ko bola na talumpan ni paling ngasiwan ni mak dalam mai nakabongi ki ko monro tari memang mo tu talungas so patangas so ya nagan na siulan na pendek no ko Facebook 1 bulan bapaknya telah meninggalkan tidak dirasa sudah 1 bulan terlalu cepat tapang kaduda yawa makome nasa sabar kisay nasa makati
Anyu. Ya. Iya. Tasadari. Seandainya tisangi maga sijak na tawe na lupaiki kotomate dega gatau tajampang. Dega. Seandainya tisangi maga sijak na te na lupaiki kotomate. Yan na tunah kada tamatay rio lo wija muranu nga buta ciwali ko. Tauliang ni muranu nga buta rapa. Iya. Kenro ki melolo pasti semua ditempuh perjalanan kematian. Iya, makutiha. Yan na din di sadari tu man rasa ki. Makanya makadaka tapakanja ki. Iya makanja kung kabolok ko suruga napaki lakor. Maka datu Nabi tamam bana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigi o kolino karena pong Allah ta'ala bangun ang istano ko surumun rin na pong Allah ta'ala. Jadi ya pomelo ki mapun na hotel ko suruga abangun masigi ki. Denah kada Nabi tanigi tau bangun cik di masigi de. Yang penting ang kamasigi tabantu insyaallah. Kabolata ko suruga. Namo de ta sampajang. Iya. Namo de ta sampajang. Natanya to mas sampajang janji bolo ko suruga. Maka nami Nabi tanigi tau bangun masigi. Lai bangungan ni istano ko surimonre. Namo de ta sampajang. Yang penting mang sumbang ko masigi. Ang kabolata demi tatama. Iya, nama kadami Nabi tay bangunga din nakada tamay. Sampajange goncin na suruga. Pasidakay bola o ko suruga. Makanya si Tondra yaitu akimis sholat wa atuz zakat. Si Tondra nasaba tama ko nang kaonrommo. Pak Megatoto tahu Pak, ragi masumba dia kena sampajang. Angka bolana dia tama. Tapi engkau tahu ragi masampajak dia kena sumbang. Ya tuh tama dia kan onroy. Samara nih. Jadi makanya kan makom itu. Magi Nabi sedekah subuh rutin, Jumat kemudian Jumat berkah itu kan. Ya tuh Jumat berkah Pak. Agak jangan nasanya teh Jumat berkah atau Jumat berkah atau berkah Jumat? Hah? Jumat berkah. Aga Jumat berkah nate kowe. Bepa, tabalu mo gratis. Masalah tuh iya tuh. Tahu kasih si masumba tahu sogi mandre. Nama-nama igare. Mestinya Pak Bu, tabalu tapi aja na alinna. Aki orang kota amal maka daki bersedekahlah seikhlasnya. Nalai bepai misalnya mak bere di si sebu atau dua sebu iya rodi ya nari pasipulun ya lias si Jumat berkah nanti itambawi sehingga namo paja tay mak bere angka nadita pakai mak kalola mak teru apa ya Jumat berkah ya na pisau tay mak patama ko gratis si pajatoi tapi iya ko ipakuiro dek na paja tak tambah bisa sampai 1000 dalam 6 bulan tak tambah materu. Ya jina mode nak bere tahu ang kana tapake makalola karena ada penghasilannya dari Jumat berkah itu. Jadi aja nih Pak Guru teh baman gratis. Ia jatuh ita masuruga. Iya. Pak Mega makoro tahu kasih si mapasi puludin apa mak Jumat berkah tahu sogi mandre. Pangotoino pa yale awe. Kunrum paga. Nasa Jumat berkah aga Jumat berkah Jumat kalasi. Ini penting ya. Kemudian engkau runtuk kok kita Ibu iya Jumat berkah sitonganna itu bersedekah dengan 2 unsur sedekah dena cikdi 2 unsur jadi bersedekah makanan sekaligus sedekah uang. Jadi makanya kok mapaket ki misalnya maka datasi kota, kok nasi kota, tatalingi ampalo talisari mungkin 5.000 rupiah. Namo de na mega, namo pitung.
Napa pure mak jumata we rewa ki lo bolata masam paja sunnah hajat don raka napa ki milodo make nabita doanya pasti mustajabah. Itu kuncinya. Jadi angkat tuh doa-doa mustajabah itu. Ya, makanya tak usahakan. Jadi rona apa maka dah rajingi masih sedekah bapak. Ya tiap pas sedekah makanya kau sesuai ya kau dia tulis minggu-minggu, kau dia tulis minggu-minggu ulang-ulang. Apa ia tu malaikat ia minillau doa kau tu mas sumbang. Makanya kau kesumbangan aja tak cicengi. Maka dah sumbangan langsung sisa misi ulang. Maka dah mestinya harian tak dosa busia so pasti puluh cicak bana wak bereng. Tak setiap tanggal 1 200.000 aja rogi ki. Magai apa ia tu malaikat ia minillau doa kau tu mas sumbang. Ia kau dia tu mas sumbang dia nilau doa. Makanya kau tanggal asi di tas sumbang milau dongin apa nganggo tanah istirahat ki tanggal asi di pecini milau dong. Maka istirahat. Makanya asosoki mak bere yana tu nang kaya sedekah subuh. Maka damatona bita amalak kaminan na puji po ngala taala yana ditu amalak manenungangi wa inkallah namucik dek ni. Ternyata eganna. Namucik dek. Yang penting manenungangi. Pokoknya dua sabu si sedekah subuh. Kama kada nabita siapa yang bersedekah di waktu subuh kumas samangi abala si bawa pas sedekah denang kana layolo pas sedekah abala ko denang kana layolo bala tu di layolo ko pas sedekah. Yana tu nak kada tada faul bala matola abala. Biasa kitu katulu-tulu nakan na musibah. Biasa engkau tahu katulu-tulu kecelakaan. Biasa tahu engkau tahu katulu-tulu nalap foto. Biasa tahu engkau tahu katulu-tulu lipat diri. Sebenarnya itu kita sudah ditakdirkan kena musibah. Tapi angka amalan tapi gau nasabari itu ditolak. Tapi ya musibah turun di langit sudah turun di langit dunia. Mesti mesti letuk koidi. Maka Allah akan sampaikan dalam bentuk mimpi bukan dalam bentuk kenyataan. Tetap dirasakan tapi tidak menyakitkan. Itulah yang disebut dengan tadfaul bala. Natola abala. Denah kada napatak deng abala natola. Ya kau tahu katulu-tulu mate malampe sungai itu. Sebab situngan ada pimeton itu watuna. Cuma karena ada amalannya maka ditambahkan umurnya. Yang itu nak kada tahu mata lo maka dawe katulu-tulu kak mati kada we mau pak kau tu. Lampai sungai kok betul kan ada pimeto ni pas suka mu ya tu. Tapi engka amala mu pigau na tambai po ngala taala. Ni maki itu. Iya tu patola abala maka tega bu. Tahu usahakan. Tapi mega tu lalan na to dosa. Mega. Pada kalau ki ma pengajian mako nak bagi nasi ko tak tahu Mak bet pakota na yala dua. Nakan nalalang itu angka tu maca dia nalai dua cik di minala tapi napalembay isa na yarosi nawisala sana iya iya dan apa di bu logi botingnya makoto aja tali agagan na te kode ga ndak boleh ya robe pe kecuali na lengi tahu ya jalalo aja nedi malangnya leta ya na tu konan re bija-bija cema deceng na sabab anu masalah nan mapetat tu ya ko anu harat tama tetap mapetang apa anu macarepa iya dega denu le mabacingi na tu na makai kana na cai podang ada asamaja na aku na betala da tawaru-waru ngace de ide meto kompresor lagi warungang ide na mainga ko kumakoy de nanu mapatap pule lalang ide na po de meto ka apa po makanya jaga ini makan makanan haram tajagai ladai iya na makan jamon re na pasti matuju lakai man re nu masalah tatta na pacu manang masusah bayi ne makoto tulilaw mapangaja pede makat domi magai makuy ro ay mandarinala tak dua kota itu iya lagi ko palang purangi daripada masalah matero iyo po ko naleme mangitaw na mo 10 dito na marigaga makiro iya
Apa angka je tu dosa ya nakadata we tak kalamui. Kalau salah ya tuh. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Makanya tersadari Pak Bu. Ini tahu kue mau paki, mak galung mau paki. Ada air leden. Namo de nabo situ mang kato ya denong. Maga patawe de gaga. Iya. Tapi ya tu asewe makanja tu sakka napa makanja. Nyana de na makanja sakka na tu masalah. Iya. Apa yana de na andre sakka de na makanja sakka itu mega tu makasolang. Namo tu balawe makasolat tu. Pasti nga sakka ya tu. Tapi aku tahu aja sakka na de na mungkin. Ya na warampara mapacis sakka na de na solangi makotiha. Apa iya ro sakka makadami pasui sakka na nama pacing berarti iya ro sakka carepa. Juga nama-nama ini. Keluarkan zakatnya supaya hartamu bersih. Ya kong gaga ilat ga nama pacimon re berarti carepana mi rilak ga. Yana tu ampa ya kong bola nan repi angka carepana tu. Tania ropo tania angka carepana pacingi wi. Iya, ide kocaki nakan na musibah makoro pacingi wi. Bersihkan itu. Ulawange pacingi pasumanang sakka na napa yandra gagay. Asema ko to namupe ko bateta pacingi warra ibisya ka 10 na rekode nila gasakka natatay macarepa. Nah, hati-hati toki di tau matarima sakka. De kamato barha tarima sakka talo mala sakka. Carepa tu tandre. Iya. Pak sidape itu sakka wakka sekke rakka si cabekan itu. Jadi usahakan detoje itu namanya Pak Bu 2,5%. Maka gampang reke itu pasui bersin. Bersih baru keluarkan 2,5. Dia siaga. Napa di komeki misalnya orang parata tak tambah. Cidi mi kuncina saka ya ku ya tahu maka majasa kaki 500 sabu ya kau tahu pe masih di juta berarti 100% orang parata tak tambah. Kaya kau pasti dak kadin rule misang. Makanya komeki misangi, saya dapat informasi itu, Pak Yusuf Kala itu tidak pernah menghitung rezekinya secara ini. Sakka nami banaku tanah, siaga sakka seko berarti seko orang paraku. Selesai. Aja nana ya rumega eta hitung, ya mana ro 2,5. Kan manasa, siaga sakka na. Maka dai sakka na 250 sabu berarti 10 juta. Kan manasa. Berarti mapacin ya orang paraku 10 juta. Jadi komeki misalnya orang perata tak tambah sakka ini tuh. Nama dari apa gitu makut tuh masuk sakka iko makun raya na perikantong. Palai ku ya magala mace ode. Enggak. Iya, jadi upasangi. Tapi memang makun raya itu perhiasan nalino, belo-belo na mematolino. De memato na matanang at inay yato ko de na mabalo. Yato aro tabiya na makunray. Namo to jilba na takataluto minapake na tolay. Apa de pa na baju na madosa. May pake baju na sa makrimato te tuliya man na napake pala de na kanakadataw ali na mi makada. Ya di arone dia nan kaniurusu ya tu makada tay makada na gada nan kaniurusu makun ray itu mi atu dega onroto na sinin na modelit na bubong yang kamana mapamulay rampa-rampa matan tarepleman rema dingki-dingki kamana ang kato tu dia sama goro ilala pulelalang iliman na masuwa kamana arone ya mo tu jasa na to dinapake aruwata de na to laiwi ya makun ray de mejaji. Makanya upasangi katu riwayat rampe makada ya kongka pakaian patapulos sona de dipake kalau minta pertanggungjawaban di hari kemudian. Iya. Iya. Patapulos sona. Itu kagak wajib juta patapulos sona dia tapake. Iya. Pak Dega magalak ngeti mas saragang. Di pide na marigaga bu. Boda memang ini bapak-bapak ang katulasan na makunray. Namo talit di balanca ganna pakamajana sikolana anak na ganna talit pakal dia soso tu ganna tapi degaga di kes na katani de na tenangatin. Makotiha.
Jadi namo ganda manang itu melo ina balanca na deka di kes na katani dena tenang hati na namo deka menali yang penting kadina katani tanna papinat dina. Jadi itu makun raya mesti memato makatani saldo. Ni makutiha. Namo deka menali makaraji memoli kada dito je gaga yang penting kadi wakatani iya nang kana di tapat tenang hati na. Namo deka menali ko deka di na tuli masusah. Makutiha. Iya to tulasan na makun raya. Mesti napahang aronewi yaro. Napanikong kadali ta pagi saywi makun raye. Namo nakatanimi insyaallah mabarakan. O kotiha tu. Yan ang karoan ito linasuk buta sesa dina. Ang kadina runtuk na nalay sesa na perikantong hinapanali baynena. Capu bawang matu ito na perikantong hindi sing kadagan nali. Nasaba di ka baraka. Jadi talimeti baineta nakataniwi tapodangi makadai manu pidi wilawi sesa Pak Biring kuiro makanya aja tak kada yalai sesa alini sesa capu bawa matu itu makanya dia ronewe ku magampap Pak ya ku maladak matandre Pak puji teloko baineta kasih sayang sangat tinggi magampat tu malomo tu dalle pole agi ijama matuju tu tapi jangan coba-coba menyeleweng. Sebab magai Pak dongan na tumakun raya akatalui lebih cepat dibanding doanya suami. Iya. Makanya kong kagagai rencanakan tapoda memang ibineta nalena milodong. De panapala liman na makun raya itu natajam memang imaleka Pak dongan. Yan tu ampai makun raya makanya kalau mita ase. Iya. Tasuri lo macam ni ceneri galungnya. Iya, nilau dongan ni, Pak Yase itu Pak dongan lah. Mega apa makun ray mata jengase ni. Iya, suri lo mite galungnya maka ada magagasang galung na bapak na macam ni ceneri, nilau dongan bacanya salawat, iterima tu don. Iya, ite gere, taita ni gere tahu yasangnya tahu hebat aku Indonesia, niga Soeharto, tasa hebat tu. Tapi kegawat tu na jatuh ketika Ibu Tin wafat. Tidak bisa melanjutkan perjuangan. Yang kedua Habibie, orang hebat. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun wafat. Kau patuh makoko SBY. Kedua manci presiden. Tapi kapan dia tidak bisa menentu kebijakannya di politik ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Pemimpin hebat itu lihat siapa yang mendampingi. Karena doanya itu sangat lembut sampai tembus ke langit ketujuh. Iya. Makanya kong kasusatan kagata sore makun raya milodo tembus itu. Ada 3 wanita itu hebat. Yang pertama ibumu karena semua pintu langit dibuka ketika dia berdoa. Yang kedua istrimu karena dia lebih cepat doanya dibanding dengan doamu. Kemudian yang ketiga anak perempuanmu karena dia bisa engkau terselamatkan dari api neraka. 3 wanita hebat itu. Kanya kong kagaga tajama pa na siya berhasil. Sure bineta milodong. Ya ko pure milodong na demo pa nitarima. Suro si milodong. Ya ko katalo nita suro na demo pa. Abay ni pemang. Masalah Pak Dongang itu. Yes. Yeah. Oh ini sudah 1 jam ini. Makanya saya wasiatkan itu penting Bu. Tapi upasangi sempajangi ajak lalu tasalai. Sholat fardu mutlak ya sempaja sunnae angka pengaruna tuh. Ia koduha tajama Bu Pak gannai patan rakang. Layase aja na 2 mi Pak ya ko 2 mi itu Pak Borotu mi. Iya ko apa itu nasa nabita dia nak sia-sia tu teh mati. Anak-anaknya juga akan diberikan jaminan. Ia konangika melalui masuk surga melalui babu duha. Ia tosi itu sampai tahajud nak daraja. Ia ko sampai witiri supaya nama masuk dalam kekasih Allah. Jadi itu gaga tahu mawitir dengan cajiwali. Makanya itu nak nabita jalalo de mawitiri namo menisi rakang. Jadi ia ko ya Pak Bu ya tapura mas sampai ngisa sampai sunnah ni patanraka sampai sunnah munrinisa langsung ni mawitiri talun rakang. Ya matu komeki moto matahaju aja nata witri karena dia nawat dengan kedua tema witri si wani. Iya.
Deto tu gaga tahu katulu-tulu maja ko mawitri de gaga. Ye ko pure mawitri te na detu na nipi maja ya kong kanipita ko pura ki mawitri pasti isyarat itu tasappai. Ada maknanya itu.